Di makulis sa repet. Oke, aduh. Benerin awak, Kaya, suami sakit kan, masaling sakit awak ya. Oke. Aduh, sakit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Benteng, yang SD hakan awak kalau bingung jalan aing. Allahu Akbar tuh. Kalau begini dari atuh, aduh. Saja. Baru pokok ini kurang banget doang. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.